stati i čekati. Strogo zabranjena vožnja u kontrasmjeru, polukružno kretanje, izlaženje van iz karta. Ako tu mašemo s plavom zastavicom, to je znak da je vozač iza vas brži i na prvom dugačkom pravcu morate usporiti, pomagati desne, pripustiti vozača. Crna zastavica vam je kraj utrke, vraćate se u boks. Probajte 2-3 kruga lažu da se upoznate sa stazom i startom. Može? Može, vozi. Pali pilu. Riki sam ja. Jasno je. Da, Riki smo mi. Ti. Ja. Može?
Mátalo, filho.
Kom ćeš u pičku materine? Opet sam treći je.